Aner malakenyam ka nas dial kontin barwanya lingwaseme enda manduni chang kos nyak malaya nong roine ka Nuer TV bana tin konelat karudin ke jan gwaseme no bana killing kanu niami jirami jidit ka Nuer TV channel gore jan o jender janwa nasin kokien ka deri notification bell deri jetwany gore jan o deri subscribe deri channel deri support chana raj metot chan jaling gwaseme raj ban ling gwaseme raj ke kwi Dr. Riek machar kene kiir mayadit jana na bana focus tin ke be kon raj ke kwide tege tong wan long to go ran o dera ngach ketin kon lat karudien rewe ka South Sudan rikti kona tuok ngai kon gwad dana tuok tin ka de ka kapchungadi all those issues tin to come kiir kene Dr. Riek machar kadi de kapchong Ramadan la busy ka logo bi trik dialati bogrin kapchong kiir jaram dan logo de malderben we ke le we ya ko de kem yadi daraje Uganda dare ka wuch ray wuch ka South Sudan dino shikir mi yadi chaje no ko mishit kana mane so me kono wi kone ka tok de Alakir dwala ko dera power dera jelus ano de power dera jen sikir chaja gor so ko kija mo kir is not ready ko be power be jetup entama chakoro den chanyo mutu meje ke kum Uganda kene kume South Sudan ki SSPDF de kolar nune ne recording ka kaje keji gwaldan chi ke tokten ka border ke mineral tin content rewi ka kaje keji de kolar no kan kirm yadi kan jawda kan los ke kan ling ajen menen yen no wugat Uganda mawozi were wich ka juba ko bawra ke kir ka do dan de kan control ka ja ko de kum Uganda they can operate freely within kaje keji land cause within Kajekeji take a lot of minerals, take golditen, take marbleiten, take iron ore ticketin, take copper ticketin, Latin dialect till a mineral litin jek yotin on de kajom chala de kum Uganda kenene kanishi kan moon meteka dam ne ke take mineral meteka 12 trillion US dollars chicken and jek memojen moon dung South Sudan so jo me gwar en wo de kona ngach ji Uganda me jako bika marke kumikir me yadit ke jangai kondiale men marken geje ta ko re dana chi to ke 2013 gwasi dana cha mo ke yoto ngwan long akir me yadit ko ba Nuer ba ko joirar chaga joirar loro bank chere ngai kon joje karar ko biken kajek so chaka pay with a lot of money $million ke $billion to cha yor pinya kum South Sudan ko biken kum Uganda biken mo kiyo so jo me agenda na gore de nywa yekel relationship don't kill me yadit ken Dr. Machar right now they are not in good terms ajen menen no Africa Union ngode karo de link ke kir gorge jeno de ke je Dr. Machar bad kir mi yadi de jani Dr. Machar chebe je kene kume dung Africa Union ka kwa ka pressure ko gorge jeno de shodi de je baka Africa Union mi ken karudin link je Africa Union so right now agenda an le rode ana ban le ni je kamanda na bil babin ka je nyok na shuje pero jeno bi Nuer TV bi je nyane ko ken mi ken subscribe ko subscribe ko be kon le man bu kon kaling gwasme ana bi ateka mal bye bye